Ngatho cia mwanya muno ni undu wa guthie na mbere kwirorera video citu muthenya umuthi. Eroreri a show ya rurumuka kuria kwa Inooro TV magwetereire kuona kana hihi Keziah wa Kariuki ni agukorwo akinyitanira o ringi na DJ Covenant niguo makorwo makirikiriria show ino ya rurumuka ire magikorirwo makimianjia muthi wa Sunday hituku, no ndeto ni ciakorwo ikirigithia makiria thutha wa maria DJ Covenant agikorwo akianirira akuhitukira social media ciake na itana kunengereria ndeto Covenant akorwo akikira andu na Kieha na Maithori ngoro cikigie gitumi gia Keziah wa Kariuki kwaga gukorwo akihost show iyo muthenya umuthi, kuona aingi ni marakoretwo makiona ta Inooro yakorwo ikihe Keziah wa Kariuki wira uyu permanently, kana Keziah tari wora gicagurirwo niguo akorwo akihuria irato ici ciatigirwo ro uguo ni Helen Muthoni. Njitikiria tu gucokeria ngatho cia mwanya muno ni undu wa guthie na mbere kwirorera video citu. Merelinko niwe waigira handu ha Keziah wa Kariuki muthenya umuthi ari ta guest host mweru, no aria othe magwetereire mundu gwitwo Keziah wa Kariuki akorwo akiingira mitambo-ini magetigwo makiigua uru, no aria magikorwo makiona Merelinko nuri agicanjamukite no aria ki welcome mitambo-ini ni makorwo magikena muno na makiuga ati onake ni agirirwo gukorwo akiho kanya akirorwo kana ni ma onake no akihote gukorwo akihost show ino, kuona ni akiri ngumo nene muno wona ni guoka kuri gospel industry guku gicigo gia gatagati wa bururi, na ni ukona comments iria ciagikorwo ikirekererio ni mashabik ari magugieteire Keziah wa Kariuki akorwo agiingira mitambo-ini muthenya umuthi, no marikia kuona ati DJ Covenant akorwo introduce guest host ungi mweru, guest host ukiri ngumo no kiwekaine muno gicigo giki gia gatagati wa bururi, no uria waji introduce akiri na gikeno kinene muno, no neka acanjamukite ni undu wa gwika her first ever show ya live on TV. Mwana witu agukenete wega akihost her first ever show on TV, na ni akorwo introduce na njira ya mwanya muno kuri onake DJ Covenant na aria makiuma studio makorwo makimwamukira wega. Uria gukiri ni ati Inooro ndikiri iratua matua make on who agukorwo akireplace Helen Muthoni, kuona list ya aria makirigirire gukorwo makigerio kana gwikwa interview ndikiri irakinya muico, na nikio gitumi gia Keziah wa Kariuki akorwo agikio nja muthenya wa umuthi na gwagituika ati ndagukorwo akioya kanya kau permanently, gutagituikite ati othe aria magirire gugikorwo makirorwo kana hihi no makihote wira uyu ni mekitwo interview live through ko interview ta guest host besides DJ Covenant, na nikio giatuika ni gitumi gia Keziah wa Kariuki kwaga kuingira show muthenya wa umuthi. Tutikirikana ni agugikorwo akiheo kanya kau hau thutha wa maya mothe gugikorwo makirika, kana kuri na mundu ungi uria uronekana ati ni ma no akihote wira uyu, kana gugikorwo gukio host eri aria magugikorwo makinyitirira show ino. Tuguthie na mbere na guikia maitho maitu mwena uyu wa Inooro guku kwa rurumuka tukimenye maingi maria magirire gukorwo magigukinyira, tutigucitenderithia makiria tugucikinyia hau. Tucamanie in our next one.